Di Phualong Kapamanpon Kitching Si All Assam DC Conference Bini Jutanglo. Samsir langso English LP School ahem Hanvi Roy Pamandet Kangjang Poma. Nahor lang sorong Sorkara Simbon ke Rihing Amian Vetlang. Kardom pini prime time birta long pen nili sami jirbon kilimpi nonar juik tha birtang ton pen pini rong sopiar loke do arboretum cum craft center along ninia pharman kapadopon kechengsi all assam deputy commissioner conference pini mesen pensi pajut pon long kinam tang pai pai ni phain ko rahinier ni pen ninia pharman kapadopon kechengsi all assam deputy commissioner conference pini pajut pon tanglo Pini ki jutsiarni Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma nang kachetong dunalong Assam Minister Pijus Hajarika, Ranuj Pegu, KACCM Tuliram Ronghang, MLA Bidya Singh Engleng, MLA Darsing Ronghang atum pendanglok, Assam ang Kangarlo District Thom Kebra Kethom a Deputy Commissioner atum chetong dununpi. Pini ki jutsiarni Assam Chief Minister Sarma pen kaningche ponatengke bangso amai kangnia bangke nilitum kaching thuramu ke claim ke damje phuthakse chingwai pono lapen jasamet ke ongdong atum methang alongsi do thak bom lo sita pata kachelong le tumsi ke ong lasila bangso phuthakse RDP pono এই বৈঠকৰ উদ্দেশ্য আছিল যে অহা সমাহত আমি কোনখিনি কাম হাতত লম আৰু কোনখিনি কাম আমি মনিটৰ কৰিম কোনখিনি কাম আমি শেষ কৰিবৰ বাবে যত্ন কৰিম বিশেষকৈ আমাৰ লক্ষ্য আছিল যে ল্যান্ড ৰেকৰ্ডছ আপডেটেশনৰ ওপৰত আমি কি কৰিব পাৰো বহুত মানুহৰ মিউটেশন হোৱা নাই বহুত মানুহে মাটিৰ কাগজ পোৱা নাই দেউতাকৰ মাটি লৰালৈকে ট্ৰান্সফাৰ হোৱা নাই বহুত মাটিৰ ল্যান্ড ৰেকৰ্ডছ নাই আমি এটা মিছন বসুন্ধৰা নামেৰে এটা মানুহক ভূমিৰ সমস্যাবিলাক দূৰ কৰাৰ বাবে এটা নতুন মিছন চলাবলৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো তাৰ ডিটেইলছ আমি সময়ত আপোনালোকক কম Meghalaya pen Assam along le hoyalama banke nitum sontrok alam riding pon give and take policy alama banke Meghalaya arat ke doadim ana banke banga phan pinang po lapen Assam asor ke doadim along ana banke itum che endunang po lahenlo hala punagalen pen Assam hoyalama putha karju pona hut ke thaga banke adungara itum pena banke katuka ve tum penta misen anja potsi a hoido anta misen Assam along le madu phanta pipe la pen bangalong le ta asapta parlo pon pe kusin jepon ইয়াতে মেঘালয়ৰ কথা আলোচনা হোৱা নাই মেঘালয়ত আমি 6টা পইণ্ট সমাধানৰ কাৰণে লৈছো তাত ব্লকটো বৰ্তমান আমি লোৱা নাই বা লামটিও লোৱা নাই বা আন যিবিলাক বিষয় খুব টান সেইবিলাক লোৱা নাই অকল সহজ বিষয়বিলাকহে আমি লৈছো স্যার গিভ এণ্ড টেক পলিসি কি স্যার গিভ এণ্ড টেক পলিসি মানে এইটোৱে পলিসি যে য'ত তেওঁলোকৰ ন্যায্যপ্ৰাপ্ত সেইটো আমি তেওঁলোকক দিব লাগিব আমাৰ য'ত ন্যায্যপ্ৰাপ্ত সেইটো আমি ল'ব লাগিব ব্লক 1 এণ্ড ব্লক 2 দি দিব নেকি এইটো কথাটো মই কোৱা নাই এইটো কথা আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰিলে মই কি হেল্প কৰিব পাৰোঁ কওক আৰু এইটো আসাম নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰ কাৰ্বিংলং বৰ্ডাৰ এইটো কথা বহুত প্ৰব্লেম আমি সব চুবুৰীয়া ৰাজ্য আমি বন্ধু ভগ্নী আমি মিলিজুলি থাকিব লাগিব অসমৰ মাটি কোনেও নলয় আমিও তেওঁলোকৰ মাটি নলওঁ কিন্তু সাংবাদিকসকলে এইটো ইছ্যু বহুত সোমাব নালাগে কাৰণ এইটো আপোনালোকে বুজি Arlu asong atum pise kodalam thebang ke nitum state la pen ke ese hin pen thangka chini dunde nitum hin pen ke claim nang ji anabang ke claim ponsi central sarkar aphan pali etlo pise kodalam pen ke article 244 a lang nangde athila ke ese hin pen ta central aphan kapreksi pinpuralo pajirda la pen bang so putak KAC state sarkar la pen central sarkar amosi chingki chithan bom lo kusi ninje pon Sir, what about peace accord, sir? Sir, what about peace accord? গোটেই বিষয়টো অসম চৰকাৰে সমগ্ৰ আমাৰ লগত থকা কাম কাজ কৰি
ভাৰত চৰকাৰক দি দিছে এতিয়া বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত ল'ব সেইটোৱে হ'ব আমাৰ বা যিসকলে চহী কৰিব আমাৰ দুইটা পক্ষৰ ইয়াত আৰু কোনো ইছ্যু নাই আমি গোটেই কাগজ পত্ৰ ধুনীয়াকৈ বনাই ভাৰত চৰকাৰক আমি দি দিছোঁ Sir, peace record article 24 include কৰিব না সেইটো বিষয় ইয়াত অহা নাই পিছ ৰেকৰ্ডৰ লগত সেইটো সম্পৰ্ক নাই সেইটো বেলেগ কৰি আমি কাউন্সিলৰ লগত পাতি আছোঁ সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ অট'নমাছ কাউন্সিলে সুকীয়াকৈ মেমৰেণ্ডাম দিছে দিল্লীত আৰু এই বিষয়টো অট'নমাছ কাউন্সিল আমি আৰু দিল্লী আমি বহি আছোঁ News report longsodar in Kilepen Bikram Pro Karbi Anglong Live. IAS IPS le nangli manangji seta angkur kapache sak ponjia phana bangke LP school pensi chengponji jongsi LP school pen nangli pangcheng pon pe pulote nangli thangnat arlengke theta nangmanun e lasona jok madu bang phuta school college university phana bangke man pengchi piponlo bontal langi tha bangso samsir langso English LP school hemaphan nangli tumke thek long pen ko PC kama thapon po lokachari hem kang thir putong pupon poma matang te marat marenga roi putong hok ponik po langik tha Karbi Anglong Live kelang araratu tangte bangso samsir langso English LP school konat lokedo goso constituency arlosi kedolo nangtu chini ikma Karbi Anglong Live kelang araratu ahok mahamaya constituency ke parlopon jasemet kaso janat hoy havar kadu kabe rongtrok arat akaya bangki bangso school phansi cholang dinglo lasi bangso samsir langso English LP school ko piko son pensi lapuson hanveroi ke manang kokma bangso buthak denarong pherangke Bikram terona longpen arjusila Kardom Karbi Anglong Live kelang ratum tuan pinilitum Karbi Anglong Live team pen ladak kasucam athoy mate samsir langso labangso lower primary English school labangso asai hemsi dolo labangso school labangke 1962 ningkansi establish ponlo labangso school establish de phi ladak bangke labangso kasucam athoy bangke kadugo we rong troxi ne rong arara tumdo lalo ilitum Karbi Anglong atokanu kopi posi look charlie education system abang kopi posi non puta prek terdello la support ningduk meme alam lo athemai ilitum jong si Karbi Anglong pangchoji Karbi Anglong paching thurji pulote jasemet look charlie ahin education anat ke priority pi vek nangji lapen Karbi Anglong Thomas council sor chelangdun vek nangji lapen non nilip hi ke paklang poning tu ke lahelo la so bangso English school non bangke 1962 ningkan si amhang pathek lo establish lo sitame ningdu lam mange lalo la bangso school hem non bangke biroi agroi asonsi pinchong delo la bangso putang nil tu Karbi Anglong Live pasame ningdu lo la sa hoppelo lam chingisi pasame nil tu la dakan nang humri lo labangso samsir langso LP school headmaster longkam kiling lapen arya sangho tumpen labangso school ka paching thul chephan thangnat kelang chari ka vedera joksi piniar ni lapuson hanviaro ya tengsi nangman rong lokusi Karbi Anglong Live ka humri damahut ronga mekara tumpen ni jepo non ining duglo la se landak rong berong thaka tumdo lapen managing committee tuman non nili nang chetong long le lapen teacher phana nang chetong long le la se ladak alam puthaka nang ni thanu dha se de ni gela laksan da ho ni ta jo ane izin da bitung da chilang hai da polo yo chilang na ko polo ese disdan dum ta chilang le ke sa lu ang lo ti lao rong kwan dulo la dak la bang suka chutana thoi rong troxi ara da tum la si rong troxi ara da tum amena tin sumara tum phan ge dak la bang su school si pacha thanu lo da si abison em pon ande go pipo si langdam lo pulote Karbi akhai aphi ong aphi chirui ong si thekon long lo kopia thesi la puson ke manang kok lo pulote Karbi Anglong education system bang non pu anda kachilara vela KAC education asai kamahin pen jonghe quality education nangji puning je ponsitame chainong aroi hanvi aroi LP school along pen abangte quality education nangmanunde denarong pen Bikram teron Karbi Anglong Live
Lakhain koi raphon dilip MSC constituency ke parlo koilamati pen ke helo kilometer phos ose inglong arlo aju ke do nahar lang sorong along kaching thur to mon chapdam dela ehem le dugwok la pen asar nung le prithang anparta RV li prap pusadame banga hem pen mute ehem ke do ninging samu Karbiang long ke inglong arlok si ke ong nahor lang sorong asan chomta inglong nahor lang so alang roi parai harai si hemta kachukim rintilo Labang sorong kachukim ke kedam tang ningkan paru krisir kebra chok sir kebra po ningkan pensi kabuche pang cheng pondo lapen labang sorong along pangrum pet don kre chok si ando la suang bong piso so me ke en pen hem break hime jangre hem chair hem plak pen pulute doning ko raner keban bag dochi Long room han se rong pen, long khon han se rong adak de room alang roi aria long si, labang so rong dulu. Bonta pinyar ni anta KAC kachari pon bom parivartan sorkar atum pen, PMAY jahem, kemesen ato warna pen, kemesen ki jona lang aphan, ringwell hai huita, long dun dilang. Labang so rong aphan sorkar pen akirap ke pale puke, rihinga mi pen kaprik kaching thura warsai ke, long dun dilang pule, jong pon deta hinali. Lasila haya kisung abirta KACCM tuliram rong hangpen nilip IMSC pobitro rong pia tumaphan nang pale pitha pusi pherang kia phan nang chithan rinti labosona porahut nahor lang sorong asar ken bipen rong abasapi sabeteron pia tumahin pen alang ni tumarong along prabchin pen kaching thura tumon nang paja convect hapusi kachuni relam thei nang chipaklang ke long le lang long le pa ke long le lang đi la pen ke long ke la no la lai trick karen long lo karen long oh lai son vet la ring well bên yang pima ha ring vet ta long le lang te arleng thi tum dak nang humri mo ho ha leng the tum ta wang ve lang dak ni di rong at bim bang ke janang tum hat pipi lok kerap nang tum government ben erap pu thak ke long non ke ni di tum no ma ke thang na si thek long le lang ho government tum thang rap lang ben na tum thang ta nang rap la te don kon dol da a don bang ke don kretroxi do don to toxi do de la si non kechuning ri ni le hin pen ni le hen lo agang pura lo ni le hin bang kechuning ri bang ke non ni tum aphan dak na ho lang so lang tuk be arong aphan lang ki yun ta ho ka ve lang so lang si yun po lang thelote ni tum ki yun ya phan thang ta awa sai mi ni la pen hem ki du ke lak hemi pido yang re pido pa si la hai ki do ke thak apu thak sita me hem so sita ki long ya phan si ni le hin ta ta chuning ri Erong hanat kelomati tu hangcero la soali sitame nilitum kidam ke bang siksa piglo sitame nilitum phan lang bidet ason si dulo sitame usumar ki charli atum sita nilitum ki thon ke wan ta siksa pig la pen usumar ki dam ke bang sitame siksa pig la hai nilitum phan tuwar nang klempi pamisen la pen tuwar nang klempi paprab jena sonte nang da phan churu party ke sinili becheni Koilamati pen Samson inti Karbiang live Bharatiya Janata Yuva Morcha Korkanthi Mondol Committee atum hiniang deng klembang amai paduponsi songa jakong anso se kapang tangji le pen non kebang ji MSC kiligahut kacharab dun thek pamejia puthak chethan che parepon Kedam tang pai pai ni phaing koyarni Samilang so mini sports complex holalong BJYM Korkanthi Mondol Committee ingdeng hinia mai kapadu Mailong BJYM Korkanthi Mondol Committee mai phu Rajiv Kiling hepensi songalama inthur ponlo Bangso pirada mai pialong mai phu Rajiv Kiling hen ke chari pon bangso mailong alu hiaman pen em Rajuti sola pen BJP EKADC mai phu Dhon Singh Teronatum chitongdun Mailong BJYM East Karbiang District Committee mai phu Vidya Singh ing tie hin pen bangso mailong BJYM Mondol Committee tum ason ke claim ke tampensi BJP asonga phan thedunga le ke long pen kebang ji MSC kiliga hut kacharap chetodun pamit hek ja puthak penang anthan pariponlo tip meeting along penang bidi sore nang than kang lo yem sir lapen district committee Bharatiya Janata Yuva Morcha Vidya Singh Pisa lapen da Korkanthi parent body amai phu doloing kisar alang letum pini penang anele tumpan guideline nang pikang lo bidi sore nang pikang lo kewang jelang non MEC election te bokhet lo labangso MEC election hot poson si Yuva Morcha ahin pen
kichi sik kecedang pon nai mal hai puthak penang alang le tom nili tom phan guideline nang pikang lo la so long nili tom stamening chibi lo la se nili tom non prabjen pen lahai asa yang deng lahai bidi sore mate lahai ki claim nang ya sai anili tom ki claim pon je phan sik cedang pon lo halapu mai long kache tong dun aluhi sarpo em raju ti sola pen BJP EKADC amai phu dhon sing terona hin pen sitabe BJP along ke claim ke dam nang je phuthak penang an than ponsi mesen pen BJYM indeng hini mondol executive amai pachun pon দ্বিতীয়খন মানে ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা আছিলে তো মোকো নিমন্ত্ৰণ কৰিলে মই আহিছোঁ অতিথি হিচাপে তো আমাৰ দলীয় কথাবিলাক আলোচনা হৈছে নিৰ্বাচন চমু চাপিছে বুলি আমি জানো সেই গতিকে আমি দলীয় বিষয়ৰ ওপৰতে আজিৰ আলোচনাটো বিশেষভাৱে আমি কৰিছোঁ dong mukak pen samsing inti Karbiang live tangte pini prime time birta ke lapon sikang tonilo